bazakuno kuganiramo bafitanye umwana ari mu bitaro umugabo nta mafaranga afite. So none you think Jack would be interested in this? uracheka Jack umugabo wari ubyishimire? I mean, it's $500,000 for Jack. Ndavuga 500 bya Jack. More for your guy. Nandi yanyu. I guess. And ndacheka na yawe. Do this without a crew. Ako wabwana na crew. Jeza konja kubona ariko nawe. You doing this for Emma? Barimo babikora umwana wa Emma cyane. There's an experimental procedure in LA. Ndabizi nk'umuntu wabaye muri LA Los Angeles. Alright, so. Ndabizi na insurance ntabwo yamuvuza kandi akeneye kuvurwa. Mbabarire. I'll see what I can do. Ndareba icyo nakora nanjye. Nimbona udufaranga ndakongerera uvuza umwana wacu. Gusa arakazi ngo bafitanye sinzi ni kazi bwoko ki. Ibi ni byabaye mbere ko tubona uyu musore Nick Gibson yarashwe mu rutugu. Funny, huh? Birasekeje. Isaha uracyayibuka? Maza yariye. Where did you find it? Wayikuye bana? Figure you'd want it back. Nari kukikeneye. Nari narayibitse. Ibintu byahise ntabwo ari ngombwa kuyima. Sara yisiga. Kandi urakoze. Yifite ni mu boyfriend, umugabo we baratandukanye. Aratangira. Ageze aha arakomeza kombo usigare nyiri umugore nawe arinjira rendi kuca amazina nyakuri bararebana bitwaye iki kwa mwarakundanye yaratangira afite cyose cy'umwana urwaye ntazi amafaranga arava he 50 grams 500 nako yoko yakinjiye. Business is slow, but I'm making my payments. You'll get your money. Business imagenda buhoro raga amafaranga yo kwishyura araboneka ariko araza kuyabona. Umugabo nawe nyiri gym ariko umugore araza gakodesha. Arangije 100K. ibihumbi 100. Ndakura 10 nacho. There is a way I could get you a bigger payment. Hari uburyo nakubonera amafaranga yawe menshi. I have a connection to a job. Hari ahantu ufite connection y'akazi. Only if it means I'm out of our deal. Ariko usanga ashaka kungura muri deal. Okay. Paid in full. Ndashaka ngwishyure yose. Sheri. Igisi wawe yaraje no kumara iki? Bajya kuri gatana. Komana. Yatani. Uyu hakuno nta jobu. Kwicara bara amasaha nta kindi. Gusa ngo ari diro bagomba guturitsa bakabonamo ibiceri bihagije. Sinzi ni diro ubwoko ki. Ya telefoni karasona. Hey, Jim. Yego Jim. Yeah, no, I got your messages. Nabonye ubutumwa bwawe. Really? Cyane That can't be right. I'm pretty sure I already sent the check in. umva humana naza kubanza neko bimeze ariko nta kibazo. Yeah, no, I will. I'll look into it Ndaza kubyitaho. I look into it. as soon as I can. Ndakusubiza mu nyuma uko byihuse. Sinzi ndira ubwoko cyari marakina. Kuri ya gym nijoro. Hari abateguye amabunda Until the bank manager leaves. turaza kwinjira muri bank manager agisohoka. Bashaka kwiba bank. For us, every weekday at 2:30, she leaves to pick up her kid from school. Uyu mugabo bank manager buri kwa kangahe wa gatandatu saa 8:30. Okay? Ajya gutora umwana ku ishuri. No, right here. 2:30. Turaca mu muryango w'inyuma. 20 minutes. Minota 20. Everyone inside, you'll need my contact. Umva mwese barajya bindani bamukeneye ko bahamagara gusa. This is Ryan. Uyu ni Ryan. He's the assistant branch manager. Uyu ni assistant brand manager. Niwe wungirije manager. Have the keys to the boxes and the vault. Afite imfunguzo zigomba gufungura vaults n'amakarito abikwamo ibintu by'abaturage. Now, Kufri foro. you can push him around a little. Mwamushyira ku ruhande akanya gato. A little. Akanya gato. Okay?
It's just for show. Kujya dukanga abantu. We do that if he's your contact. Kubera ko muvuzeranye se. The idea here is to make this look like a messy amateur. Umva mwijya guterana amagambo cyangwa ikindi cyo tuza hano ni business turimo turaganiraho. Kuba baziranye bamaze. Thank you. Murakoze. Ikindi. Have his keys. You can get the boxes open. Tumukoye imfunguzo assistant branding manager, branch manager. Twamubona uburyo ki twafungura box course tukarito turimo amafaranga amashanete amazabi ibintu nk'ibyo tugakokora tugacaho. Having the customers' keys as well, correct? Ari niyo abafite imfunguzo z'aba customer. Umvanye amakarito nzo kuyasetsa niyo nawe mfite urufunguzo. Won't be pretty, but I can get them open. I can get them open. Nafungura nje buri kufure for yose. Bafitemo na bafite za master key. The better, right? Sawa. You want to focus on the larger boxes, right? On the left side of the wall here. Ano kurane dufitemo ikarito nini cyane. Box 23. Ikarito 23 ni muyigiraho. That is our box. Iyo niyo karito dukeneye cyane cyane ari umuzigo uhambaye. And inside, you will find this briefcase. Iyo briefcase irimo indani niyo dukeneye cyane cyane. Niyo iri mu ikarito ya 23. Many boxes as you can. Amakarito muyatware mukuri amafaranga muyarije nta kibazo ariko iyo karito atagira umuntu ikuraho. Whatever's in the other boxes and whatever cash is in the vault, that's all yours. Amafaranga basore mwibe byose mu byibe nta kibazo. Yaba ari muri kufure for mu makarito yandi muyatware. Ariko iyi varisi numbaze ngo varisi ari miki naye numbaze. So what's in that case? None ari miki? None of your fucking business. Nago bikureba witubaza. Plenty of cash in the vault and the other. Mutwara amafaranga ari muri kufure for n'ahandi hose n'amazahabu ariko rimwe agira umuntu kuri ya karito bivuze karito ifite agaciro gahambaye. Who's this mousy little freak? Ntago biyumvikana neza. This is Xander. Uyitwa Zanda. Remote. Uyu ni telecommande yacu. Cameras. Azi control amakamera ahantu hose ku buryo yayobye na polisi. Polisi bakataka banke bazi ko yateye bagasanga ahubwo bibeshye. Running this job, Jack? Or is he? Nende yabaye akazi. Uyibaza byinshi wa muswa. Listen to me. Umva nyumva neza. Running this job. Nije uyoboye akakazi. I'm running this job. Tell you because I don't have time to. Naje mfite cyo kubwira ubusa ukora ibyo mubwiye nta kindi. I'm running you. You. Uranyumva neza. Muswa gusa. Bagiye gukora banke ku manywa y'ihangu. Mabandara. Looking for that case. Abantu benshi bashaka iyo case imindani. Mwebwe rero. Really hurting people. The cops are gonna take a key. Nta mpamvu yuko mubabaza abaturage polisi abyivangamo cyane. It's just heat we don't need. Nta kintu dukeneye. Better look at it. Sometimes things happen in there. Hari ibera mindani nta kibazo. Not this time. Ntabwo ari kuri insho nakubabaza umuturage. Atagira umuntu murasa, atagira uwo mukubita, mukora akazi, musohoke mwigendere. Made a mess. Nitutagira umuntu ukameretsa polisi nizakurikirana ikirego cyane. Ariko ni mu gihe yagira umuntu apfira cyangwa agakomereka nibwo polisi izadukurikirana iperereza rigakomera. We do this right. There's a. Turabikora gutyo kandi. Everyone gets their share. Buri muntu afata umugabane we nta bindi. Okay. Sawa. Sawa be cool. Alright. Sawa sawa. Twizeye ko ari akazi. Bano bona briefcase nakwikoraho. That's crap. Mwanda. How much you think Jack's get? Hasi ubundi bari asinze barafata mangaye. How much to take is? Sindakora akazi nkaka. Feel alright. Mani mwari bashaka manzi henze. Bamanaga ariko ntibabitindaho. Hakuno bano biteguye akazi. Na wa mukobwa madamu wuyu. Nako yahoze ari madamu baratandukanye. Zanda warasigara. Don't worry about him. No mugire ikibazo. Right? Sibyo? His dad looked after me in prison, and so Ise yanyitayeho ndi muri gereza. Nawe mwizemera ko ni nahanza zita ku muhungu we. Zanda niwe rwose niyo mpamvu mwizera cyane. He's got skill. Afite ubuhanga. Ikazanda karani kahaka. For that I say. Yeah. Okay. Abonye umuntu wakoreje cyane. 5 days is a long time, really low, before we make the sale. Ewe tuzacuruza nyuma yaho. Exchange is person to person. Muzahinduranye umuntu ku muntu. The date and time with the buyer, change it now. That would just be. Nah. Yewe ya. Leave it. Gihorere. But I'm gonna need some insurance, so things fly. Asiranse nzayishyura nimugira ikibazo. No problem. Nta kibazo. Rero ni mu gitondo kwiba. Nibwatinze buracya. Hari waje hakuno ku musozi yitonze. Ni Zanda. Aza ku munara. We. Mwitegure. Hano hari amakamera ya banki ebyiri zitandukanye arimo arakurura.
2:30. ntibwatinze baracungira hafi. Bingo. There she is. uriya nawe twari dukeneye. There she is. Right on time. asohokeye ku gihe. Xander, Zanda start the feed. tangira uyobye za kamera. polisi babone kamera zitari izo banki twinjiyemo. Feed starting in 3, nyatwe twinjiye muri porompirere ubereke sebeka. 1. Yeah, copy that. nabahinduriye polisi barimo arabona banki mutagiye kwinjiramo. ayo mwinjira mu mwisanzuyemo nitonze hatagira n'ikibakanga. hano hari abashaka briefcase iri muri box. abandi bababwiye bati mwebwe muri bariko mutwara amazahabu imiringa ibintu byose bihenze bibise banki bitse ariko iyo bavaris atagira uyikoraho. mwese chini ya Williams get down. Mufungura umuryango sha. Fungura umuryango manager nawe bahereyeho bakanga. Nesi mitwe hasi. Ufunge ibintu mwisakuza. Bajura bazi ko kamera bazikuyeho nta kibakanga nta nubwo abafite. Dore kuri polisi barimo arabona banki itatatswe. Yewe. Ingia ndani we. Toka nje. Soka nawe. Tayari. Ndese bandi babigize umwuga we. Uve kubina bibehene n'amani nkoko abandi nuguhagurukira amadolari amafaranga afatika. Where's the key? Imfunguzo ziri. They won't work. Ntago zikora imfunguzo. Ziba umunwa. Ntago zikora iki? Give me the keys. Shaka imfunguzo. Hatagira uva hari. Omana nayo mwe no gusenga mbere cyafite Bibiliya wamaze. Barangije. Yaza hakuno. Zanye nyundo. Tobora diske. Atagira diske isigaraho amashusho agaragaza yuko hari ababandi y'ibye banka. Nta kimenyetso basiga inyuma. Ubu diske dire aragenda arabutobagura. Back in the lobby with the rest of them. Go! Manager's coming out! Manager, arimo arasohoka. Cheni ya ulinzi, get down. Nawe hasi nk'abandi bose. Tagira uva hari usabwa mu mutwe nabe nagahanga. Uyo kureba abona polisi zerekeje ku yindi banke itari yo barimo. Batangira gufusetsa. Box 23. Tayari. Nyibuke volt 23. Dore avarisi bashakaga. Abandi mwemerewe amafaranga amaza habo babitsemo hamwe bagwa ku mashaneti. Dore amadolari barapakira. We windeba wa muswa we. Baracyasetsa. Madolari amadiyama. Kumbe dore imama polisi aho yayohereje. Polisi iza yihuta. Bazanye na SWAT. Baracyapakira ikoca. Pakira urufito. Aya n'umwuzukuru azayaryaho tu. Let's go. Mwana mugira vamu mwana polisi iri miraza wangu. Fata briefcase barayifata. Baratangira. Tujyana. Mudamara. Veronica ni ugiye kubatwara. Wese atagira uzamuka wangu. Kano bakabuje kureba. Nakubwe umutwasi ngumene. Manager, pita hapa. Hey. Gwenano. Hagaragos. Assistant manager niyo bafite. Police. Hey, what the hell, man? Niki mwana. We're all set. Man, twari muri gahunda. Yo, hey, what is this? Tayari bank manager baramwana we yari mu bagambaniye bank. Hey. Yaraye muri diru kumbe bari babigambanye nawe. Tayari. What the hell were you doing in there? Barakora imishindanira. Wari warutegereje iki? Baratangira. Tayari bisa nk'aho ubwabo. Polisi yinjiye hakuno basanga banki baje ngo baragize baratabara ntiyatewe na rimwe. Turikinze. Barabayobeje. Damn, man. Hey, niko muzamenya Zan man. Zan akita Zan. Tayari. Aya turayariye wangu. Hey. Ibi byose nibyo turimo turibuka. Wa musore mbere yuko arasuka mu rutugu.
mwana ni fresh nta muntu ukurikiye gafaranga karabonetse nibyo mani turariye ashobora kutugaruka ntawe ubizi ariko tuyatware kakarakubereye mwana uhita ukambara tayari yana ni hatari ni keza za kuri kufure foro nako kuriya briefcase harimo amadiski indani. You guys knew the deal. Mwese mwari muzi gahunda Keep the cash, whatever else you mutwara amafaranga n'ibindi za diamant n'amazahabu ariko umuntu murebe briefcase akuramo disk deal imwe 500 grand on that thing. ibyo ni $500 by'amagrand ntuyabure sawa wangu. All right, we'll stick with the plan. Bani twagumye ku mupango wangu Running around like idiots. ntidupfa kugenda nk'abaswa A few days, and we all get our cut. All right? nyuma y'iminsi mike buri umwe azabona umugabane we. Cool. Turumvikanye Taste. akira wa ya mbere tangira kubagabagabanya gake gake. Yo mana amafaranga arahumura nji shaka kuvuza agakobwa ke geze hano mu kajorojoro buri umwe gufata imodoka ye acukwe pinda barikoreye nta kazi katagutunga cyari kagakoranya ubwenge buke kazi karakorwa ko bakaje tayari bose buri umwe n'ibye yakuramo gitaburiya nakora usurubeti sorry barerekera bararebana n'umu egisi sawa tuko pamoja rangije kugira gutya abona bamutoboreye ipine binikira akiraho mugenzi we paya asaza bari mu rutugu cya briefcase hasi kivayo bavuye kwiba hamwe baramusinicinga baracyamuha gwa munsi y'agasozi gatoya reba wangu bazana agatoroshi nako nakanika muri kacane yagwana umukanu k'agakingo kingo bani tugende batatu bagenzi no mugambaniye tayari bani mupoweje bani tugende niyo boro manzi irimo imari nayo tuzabivumbura mu nyuma barasyanza abaturage batangiye guhurura bikoza mu kimodoka cya Chevrolet baratangira Chevrolet umugabo uko bakamuhaye mu rutugu bw'ibumoso ayiwe meze nabi yo kagakangutse mu gitondo yiriwe mu kazi ke n'yankurye n'umunaniro wose ko yagahwereye uzayisunikiriza ntameze neza aho no filime ubwo yagahwereye aho no twaboneye mugenza ikubita umutwe ku modoka polisi amutabariza nyakuba uranyumva ntibwatinze bamuzana kwa muganga. There was cops already here, right? Hanacyo nibuka nuko ari umupolisi. Everything that I knew. Yewe namubwiye ibyo narinzi byose. Mr. Thompson.
Bakwita Nyakuba Thompson. Like I said, Nkuko navuze. what I had a flat and that's somewhere. Impine ryanjye ryari yapfumutse. Natobokesheje. That's it. That's all I remember. Ibyo nibyo nibuka. All right. Sawa. Feel free to call us if any details come to mind. Niba ugira icyo wibuka uduhamagare rwose, telefone yacu ni ubuntu. Free calls. Sawa sawa. Na polisi ari muri investigation. Yeah. Ariko ntameze neza. He's hiding something. Baza ari cyahisha. The drives are scammers anyway, you know. None se yabamurasiye mu modoka gutyo gusa twaye. Only for the strip clubs bringing them. Kasanga ari byango yatubwiye atari byo. Doesn't want us. Ari ibihimbano. Hold on. Baretse gato. Hey, Reed. Yego ready. Ni kupa. Yeah, do me a favor. Ndangira icyo mfasha. Yaza hakuno baganga baracyahari. Hey. Yewe. Meze neza. He did use the bathroom. Nakoresha ubwiherero. Hang on to this. Nagufasha. Yeah. Yego. Actually, I think I can manage from here. Ya hano nditwaza nta kibazo. Meze neza nta kibazo nditwaza. If you know what I mean. Ko yakitwaje. Hakuna rebere muri swimming pool. Uyu nayo twa disk dirimwe. Rendi kucha mazana nyakuri. Hakuna madamu na yinywera bya kokayine. Mugabo nawe. Shit's gonna make you stupid. No busca wan. Telefone irasona. Told you not to call. Nakubwiye unumamagare. Every time we talk to each other, it's a risk we don't need. Umva nujya umamagara nukamagara ibya risk. About Nick. Numvise byabaye kuri Nick. If they found his body, he'd be out by now. Umubiri wese uri. Nick nawe barashe ijoro ryashize. You sure? You don't sound sure. Umva kumbwira ngo wamurashe nkaho utari shuwa. Then what? Niki? That wasn't part of the agreement. Ibyo ntabwo byari byo twumvikanye. $50K to do Nick. Nagwaye $50 kugira ngo uce Nick ni $50 z'amanyarwanda. You don't get paid till I sell the case. Nakubwiye ngo umurase ubunuzanire iyo case. Tuyigurishe. What are you saying, Jerry? Jerry, siko twumvikanye? Doubt? Is that a threat? Uri muri ankangase? Better think about how you answer. Igisubizo nakimenya mu kanya. I have the leverage, Jack. Mfite ibyo mushaka. Either you get me the money or I'm not showing up. Nuta amafaranga nanjye ntabwo umenya aho umerereye. You're gonna screw this whole deal. Mushaka kwangiza gahunda yose. The buyer is ready. Umuguzi I ariteguye. can do about that. Icyo nabikoraho. Guaranteed money. I Aho want ufite amafaranga wizewe. Nick's share, Ndashaka umugabane wa Nick twara uwumpe. and that's it. Ibyo ko mu 50 ntabwo mbyemera mu mugabane wa Nick. I will text you when it's time to get your cash. Ndakwandikira igihe cyo gufata amafaranga cyawe n'ikigero. Kiramukupa. Hello? 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 Sasa batangiye gushwana barashaka bafatemo umugabane wa Nick. Abaro Jerry afata. Amagara abandi. Willis, Willis. I need you to do me a favor. Ndashaka kumfasha. Kumboye nawe kwa muganga maze ashaka kwacika. Ntabandi bibiri siri mu bamfatire mu bitaro nyirwaye. Yitonze. Aza hakuno. Akuramo udukweto twe. Myenda yuzuye amaraso. Vanamo ikofi ye. Ko yagasohotse. Abapolisi bambazaga baracyavugana n'umuganga. Akomeza imbere. Yitonze.
komeje imbere ndakomanga tayari ndani hakuno iyo bafuza aho babika imyenda yaba bafuriye imyenda y'abaganga hakurya hari akaforomokazi gahari fata imyenda y'abakozi hakuno y'abakirina kumbe wirisi aza hakuno kwa muganga uyasohoka kana kuri esanseri kumbe igihe kimwe cyari gitwaye nijoro bamurasa ngiki kinjira mu bitaro ikizwa baraje atapfuye ndani. Can I help you? Nagufasha? Yeah. Ego? Confirm the Gibsons are home. Ndashaka icyumba Emma Gibson yarimo. You a relative? Kakana ka Gibson. No, friend of the family. Ndi inshuti y'umuryango. Oh, I'm sorry, sir. Wihangane. Visitors? Nta bashyitsi babemerewe. Immediate family allowed. Kereka ari ibintu byihutirwa famiye ikenewe. Can I give this to her? Ibi nabimwereza. Could you? Nta kibazo. That'd be great. Ntacyo bitwaye rwose bimera umwana. Agape n'uturabo. To her after her MRI? Umva ukamwereza nava muri MRI banze gupima ubwonko. Kumucisha mu cyuma. Abanza kureba ecology aremeza. Kana bagahaye indabyo n'agape mwana ashyira ko yagasinziriye isamuza hejuru. Ese yagiye kwiba ngo arebe ko yatabara umwana we nabyo byanze. Uncle Willis says hello. Kumbe uncle wako ni Willy. Ati Uncle Willis aragukunda. Familia ni hivi sambo. Yewe. I'm gonna get you out of here soon. Sheri ndaza gukurana vuba. Where have you been these days anyway? Wari umaze iminsi uriye papa. Why are you dressed like that? Kuki wambaye gutyo papa? Kuki wambaye imyenda y'abakozi ba hano? I don't want to know. Sishaka kubimenya kwanza. Ntugire ikibazo akana karakorora. Arakorora. Uruhu rwarangiritse. Nimba karwaye iki? Kure yagutse umwana atangiye kujya korora amaraso. Ntago ameze neza. Agahabizu. Ndaza kugaruka mwana wanjye. Sawa papa. Nibwatinze. Uyavayo yitonze. Arangije. Call for a ride? Witeguye ko tugenda? Kumbe kazanda ko yakizeye. Gotcha. Ndagufite mwana. Chill out here. Reka tuve hano. Baratangira. Kazanda yibuke se wakazanda ngo yaramufashije ari muri gereza niyo mpamvu aragakunda. I never trusted those guys. Mana sinigeze nizera bari basenze kuva na mbere. Got your clothes. Kira imyenda yawe. You think Jack and Veronica are in on it? Wacyeka Jack na Veronica bafite mu ruhare. Is there something we can do in the blockchain? Hari ikintu wabikora mwana? Get the transaction reversed or get... Nta kindi mbere na mbere nabanza nanjye maraburize byanga byakuntu uko byagenda kose nabanza mune n'umukire twumvikane. all of it. Byanga byakuntu ibyo bakoze biraza kubagaruka. Mu bantu bose yimanye nabo. Great deal on Amazon. Kandi ugakubitisha muri uraza kugakenera. Nta yindi ntwara afite aho hafi. Meze nabo urutugu ruramurya amasaha 3 ni menshi mu rutugu rumwe. Damn. Mwanda. It's pretty bad. Mwana meze nabi kabisa. I need you to go back to the hospital. Keep an eye out. Ndashaka kuza gusubira ku ivuriro komeza uncugira umwana wanje. Ninangira kubakora amakazi bashobora kumukurikirana Emma. Mukobwa we. No kubahera ruhande. Tugaruka hakuno sasa kuri police. The robbery on the cloud. Sasa police bagiye. The onset hard drives are destroyed. Ikintu bakoze nta kintu babanje kwiba hard drive za ziriya nuza ziriya bank bibyemo. What time is this? Ama hard disk yandi basubije muri Who's that? central room nandi mashyashya banzukuru hakuno. And the robbery starts. Aho no bujubara bwatangiriye. 2:30, right around. Haciye mata 30 nibwo batangiye. Nothing. Nta kindi tubona. It's a fake feed. Yep. Kumva amakuru ari na ya fake.
That's the cut point. iriya niyo modoka yonyine itigeze ihinduka. Where the robbery starts. Aha niho ubuzima bwatangiriye. The feed as it uploaded to the cloud. uko bigaragara abaturage ntabwo bigeze bahinduka muri banki n'ibiri hanze ntacyahindutse usibye ko amadisiki yari ari muri banki niyo bahinduye mu mamashini ya banki. This ain't no smash and grab. They're pros. abasenzi ni abahanga. Any other footage from outside the business? nta yindi footage baba bafashe cyane mashusho. hari imodoka imwe yari ihari. There it is. ngiri hariya. Any plates? plaque yayo Those were only a partial. ntabwo zagaragaye neza. Of course, when something comes in, ukomeze uduhamagare nagira icyo ubona. those safety deposit boxes. ubundi dushaka n'izo deposit boxes ba nyirazo ni bande. ya makarito yibwe muri banka imwe yari irimo briefcase barashaka ba nyiri ariya makarito bamenye ngo ni bande nabo babakurikirane. bwatinze uyoza hakuno. bamaze kwiba intebe baherewe niba nyarunyiri umupangu. icyo ashaka nta kindi briefcase yiwe. kureba hano dore cya Willis kiri umunaki cyagambanye n'abandi basambu kugira ngo bamurye ibiceri. ndaguheraho tu aho gikorera hazi Willis avayo yitonze. faranga ryabonetse bose babyimbye. uwo modoka hakuno. rukiri aho tangira imodoka yitonze. bya kokayine nibyo bikururira no gusinifinga kokayine. kunyuza amazuru vuba vuba ayi mu kanya zirakora. akiraho mukubitisha umuriro mukuru we mwenyewe Gibson. iri he nta nubwo ashaka kubica ashaka briefcase. ashaka briefcase yanjye wa muswa we. yibaze Jack wa mugabo wagutwaye umugore n'ufite briefcase ari hirya gapanda. ndavuga Jack ari he nawe nta nubwo ashaka kimutoneka bamwe bamurashe mu kuboko. ndavuga Jack ari he where is he. cyanga kuvuga arakiniga yagikubitisha umuriro nta mbaraga. cyasuye n'umwana ni umujinya yifitiye cyagiye kwa muganga gisanga yakana kigasigira ipe n'indabyo. shaka no kunyicira umwana nimwanyuzwe n'ibyo mwakoze wa musenzi we. yeze umwuka araniga fata ingoto aracyarwana. gapupe wahaye n'umwana wanjye kanze nkwereke tazongera gutekereza no kwegera umwana wanjye. uranyumva musenzi wa sasa muheza umwuka mu kanwa ingoto yayikanze. yewe uyu ko bakamuhejeje umwuka Willis baramwivugana. muri bangahe hasigaye bangahe wa mbere aciyeho. amaze kumwivugana mwandasye. kimukanza aho bamurashe hose mu gutoneka zero. caho yitonze. nta bandi ritagira amabandi bakorana. aza hakuno mugoroba umwe. Nick. How you doing? Mr. One? You know. Razi. Oh shit. That doesn't look good. Nsango ntameze neza. I'm not doing that sort of stuff. Mwana nago nakora ibyo ukundi maso yanjye nameze neza. Nago bikora. Ayi faranga ari kubisaroro. Tujyeme indani nkurebere. Akazi karanze yishingira akavuriro ka magendu. Have you sit right there. Inzu, imodoka nicyo cyumba niyo saro. Right. Byose bibera ahantu hamwe. This bag over here. Baga nyisirani ya first aid. Butabazi bw'ibanze. This will work. Kuramo agapira. Yep, it's clean. Reka manze matunganye. Ibintu byose ndeburiyaje. All right. Let's see. Katurebe ikurikira. Okay, good. All right, looks like you got 2 wounds. Sanga afite ibikomere bibiri. Yeah.
All right. Looks like you had a collision with some lead. Yeah, you could say that. hakuno sasa ibikomere ni bitatu mu mugongo kimwe mu kuboko habiri. You come undone. You're losing a lot of blood back here. Banza kurega ipfuko kwa muganga wari amushizeho. No. Okay. I'm gonna have to. Mbere na mbere ngomba kubanza koza. See what I'm doing back here. Uraribwa gato ariko nta birenze. Gukuraho za mikorobe. All right, let me see if I have a clean needle here. Kabaze ne ko mfite urushinge rusa neza. Despite what the state of Mangana nta kibazo mwana. I am a very capable physician. No muganga yabigize umwuga wangu. I don't have anything really for pain. I got this. Uburibwe rwose yanga nagwa painkillers ibinini bigabanya uburibwe. You ready? This is gonna hurt because this is the first poke. Wihangane ngiye kubaza ko niko kambere ngiye gucira mu rushinge. Aradodo yagashinyiriza ihangane. Bose na amabandi cyabuza akazi kubera ububandi. For some pain. Right here. Kira hakuno. Use only as directed. Ibyo binini bikoresha nko nkubwiye. Oh, then. Ko bisa nkaho bishaje se byataye n'igihe. It'll work. Biracyakora. It worked pretty good for me. Ngiye birankorera rero. Just want to finish that beer. You want one? Yari byeri yanya nari ntangiye. Akiriye imaniza ibinini nta mazi dufite muri iyi nzu. Ndebera umuganga uraha. Police sasa. Nebukatinze mu gitondo kanangaza hakuno. Barayi bamuhanduye amasasu ariko arakiyagazeho. Haraho yabyukiye sasa. Gibson nawe akunda borozi. Hagava kwizima. Bamwibye ntarakireka arabahiga gace gace. Ukubica umugenda umwe uyu munsi undejo bundi paka bashize. Can I help you? Nagufasha. Mr. Gibson for Mr. Cameron. Umva nitwa Gibson ndashaka umugabo witwa Mr. Cameron. I have some information for him. Mfite amakuru ye akeneye. Ajyanye n'iki? Of his that was recently stolen. Ntari ibintu biyibwe muri iyi minsi. Sasa here ukuru amwavoka kugira ngo amugeze ku mukire. Hari bora bibwe avoka arimo arakurikirana nzahiri. Ya briefcase arimo ama disk deal. Hard disk. Sawa. Follow me. Nkurikira. Kurikira agakobwa yereka umwavoka. Ondoka. Aje kwiyunga nabo yibye kugira ngo afate nawe abamugambaniye. Right. Well, Sawa na kind of hoping that we can help each other. ndakeka nawe twafatanya tugafashanya. I have information about that item. Mfite amakuru yari ya boro yatwawe. Stolen from one of your clients. Yibwe n'umwe mbakiriya banyu. Nako yibwe umukiriya wawe. To be presented directly to Mr. Valenti. Ndashaka wowe umuzanya kwa Valentine. My client list is strictly confidential, Mr. Gibson. Yumva uriya no umukiriya wanje ku ruhande nta nubwo ari umukiriya rusange kandi ikindi nta nubwo napfa guhuza nawe. Even if I had a client with that name, I wouldn't discuss it with you. Yumva kandi nubwo nafite umukiriya bitwe gutyo nta kintu twavugana nje nawe hagati yawe nje nawe. Okay. Sawa. Okay. Never mind then. Ntobigire ikibazo, never mind. Sawa kandi ndashimye. Umukiriya wuyu niwe wibwe. Umwavoka nagomba kubibazwa. I really hope that what I have to say does not reach Mr. Valenti from someone else, you know. Umva byana nje kubwira nshaka nyakubahwa Valentine atazabibwirwa n'undi. Kandi urakoze. All right, wait. Sabrets. Close the door. Kinga umuryango ugaruke. I don't know who you think you are, what game you're playing at. Sinzi ucyakuri ariko sinzi umukino kina. But be at this address. Call this number in 1 hour. Ngwaya address. Further instructions. Ukurikiza amabwiriza hamagara iyi nimero nyuma y'isa ujya aho nkubwiye. Careful, Mr. Gibson. Kandi witonde nyakubahwa Gibson. Ube karifuru. Witonde, be careful. Sandaza kuba karifuru ntacyo bitwaye. Bamubwiye guhamagara nyuma y'isaha. Na warangije. GMC. Modoka z'abagaga. Fani nizagendamo bashinzwe iperereza. Kware ebyiri. Kananga uko yakaje
kwa bamwavoka yasohotse binjira polisi webwana bagweke kwa muganga ngo sinzi uwanda sikumbe yarasuna bigenzi bye nawe aracyacekwa yinjira muri stanseri hakuno polisi umwavoka bahaye gahunda More progress in recovering our property. The investigation is developing. umva invitike turacyari kwiperereza. How are you related to the item? Sasa icyabi byabuze ubizihi iki? My firm represents the holding company that owns it. They operate outside the US and we're registered to act as their agent here. So sasa barimo baratubaza ntabandi ni US Marine n'abandi bagiye batandukanye ariko nyiri yo boro nanjye rimara yimbaza nk'umwavoka niba munyeneye ko tudiringa ibyo mumenya byose mumenyeshe kugira bamenye buryo tubikurikirana. When we learned of the loss, we reported it as their agent. Nk'aba agent mugomba kumbwira ibyo mumenye byose nkananye ngamenya uburyo nkomeza gukurikirana ikirego. And what's the holding company again? Argent company twinguki? Argent International. Have you heard of it? Mwigeze muyumva cyane? Probably read a recent write-up in the Wall Street Journal. Actually, no. Mwamuzi umuntu ari kwa muganga warashwe unatu cyane. I saw Interpol reports on front companies from mob families. Umva ari company nyinshi zikomeye zagiye zihomba zibwe n'imiryango yazo. You must have confused Argenti with some other less reputable company. Mwembwira ibintu bidahura ndababwira namwe mu makuru kujyana nayo dufatanye. I assure you. Tugaruka hakuno. Nyakuba Gibson watubwira icyo ashaka kutubwira. Where is Mr. Valenti? Ndashaka Nyakuba Valenti. Can you believe this guy? Uyu muntu bamwizera? Oya. Tell you something, wise ass. Kangubwira amuswa. The reason you're not spitting out your teeth right now Uzima muri mavuga menya taravamo. is I was told to listen to what you had to say. Twagaye twumva ibyo akabaye wavuze kare mbere na mbere niyo mpamvu menya taravamo. You don't talk to Mr. Valenti. Ntago wapfa kuvugana na Nyakuba Valenti. So you better start telling me something I want to hear. Ahubwo mbwira ibyo nkeneye kumva. I want Mr. Valenti to know Ndashaka Nyakuba Valenti. you robbed him and that I can get it back. Ndashaka amenye ko yibwe nyuma yo kumenya ko yibwe. Mumenyesha yuko namugarura ibyo yibwe. Don't mess with me, jackass. Utanyinisha wa muswa we. Wa musenze tubwire uninde wibye. I want to hear it for myself. Reka niyumvire kwanza umukira vayo. Valenti. Nyiri kwibwa. Kanangari hakuno Gibson. Valenti, I can get you your case that was stolen from the bank. Nyakuba Valenti nakugarira varisi yawe yibwe muri bank. Kesi yawe. Gute? I was in on the robbery. Mubakwibye naye narindimu. Tell me why I shouldn't drop you here right now. Nicyatuma mwizera. Cyazatuma nakunaga hanze. Okay. Sawa. The assistant bank manager, he was in on it. Ati abantu bagufashije kugira ngo wibwe na assistant bank manager nawe yarabirimo. Uwungirije manager wa bank. And that's how they knew it was there. Niko twamenye yuko iriya briefcase yawe yarimo indani. Now he's dead. Yarapfuye twaramwirasiye. But I know who has it. Ariko tuzi ufite briefcase yawe ndamuzi. Really? Sawa. Because they tried to kill me too. Nanjye bagerageje kunyica. So I see. You need protection. Nawe ukeneye uburinzi rero. Mr. Valenti, Nyakuba Valenti. that you have this property well insured. Ndabikwijeje yuko umutungo wawe nakugarurira. And if so, kubw'ibyo rero you're positioned right now to collect on that. wowe nyizera kandi nabigufashamo. What if you could get the insurance money and the case? Amafaranga ya assurance yawe ukayasubizwa kandi na kesi yawe ukayibona. I mean that's win-win. Bijya mvuga ko kuri. And I'm the only one who can get it back for you. Kandi njye nyine nakugarurira briefcase yawe. And if you don't succeed? None notayingarurira. You still collect the insurance money. Amafaranga ya assurance bank zakwishyura ko wibwe muri bank yawe. So I'm sitting here wondering, why don't I have Pete here just break your fingers one by one? Barakuvuna intoki utangira kumbwira ubwo gitambwira ingingo ifatika. Because I can get it back for you. Naye kugarurira kandi binyoroheye. Nyifite intoki zanjye zose. You got some balls on you. Asha manzo ufite intoki zikomeye kabisa. You screw with us and I will feed them to you. Do you understand me? Nzazihimbwa kandi nuzana ubwo nk'ubwo. Look, I need your guys' help. Ndashaka ubufasha bwanyu. Nta kindi. Hanyuma. Let me see if I get this straight. Reka nsobanukirwe neza. Steal from me, they steal from you, and now you want to steal back from them so you can give it to me? Waranyibye nyuma yo kunyuma naye barakwiba none urashaka abakwibye bangarura ibyanjye. Necyabe tuma nizera yuko udaho utari bungambanire. Yitonze. A procedure. Reba icyo twaheraho. Ndashaka kuvuza umwana wanjye w'umukobwa. Ararwaye ameze nabi. You want what's coming to you? None 15% of about 4 million.
urama 15 kuri miliyoni enye 500 gusa cyane sinshaka umwana wanjye apfa hanyuma nkuzanire boro yawe nawe ive mu nzira At ease, boys. bamutoze basore ndashaka gutabara umwana wanjye nkakuzanira ibyawe. That's a lot of Eric Thompsons. 26 in Nevada State. hakuno sasa nabe perezida aracyakomeje baracyakuri ku makamera. Forgery. What's good? Does he have an ID? baciye kinini banki zitibwa n'izibwe abantu bagiye bafungwa. Eric Thompson. None of us could get a match either. tukamukurikirana umukobwa. Been driving there 6 months, just like he said. nkuko yabivuze yaciye amezi 6. Square one. ikirego ahantu kiragaragara. This ain't working. Let's get everyone together. We gotta try something different. umva dufata abantu bose bagiye ahantu hatandukanye buri ubenye amakuru ayazane hano tuyahuriza hamwe tureko aricyo twabona. We need to cast a wide net here, all right? I want to pull every assault with a deadly weapon record. ndashaka ahantu hose twaba twarabonye intwaro idasanzwe yakoreshejwe cyangwa se ubujano bwagiye bahatandukanye mu mezi 6 ashize. Snickers bar shoplifted in the state of Nevada. hano muri Nevada hose turimo turibaza banka ziri muri Nevada zose. Then we need to pull the vacation or sick days of every employee. ndashaka buri mukozi wese wakoraga muri banka warwaye byose record zose zikurikirana ne wahawe vacation akaruhuko construction companies or whatever company. either the construction companies turebe ibitaro byagiye byakira abantu bagiye batandukanye. Cross-reference those together for the date of the robbery. turebe n'abagiye mu bitaro nyuma yo kwibwa kandi abantu bagiye mu bitaro harimo umusore Gibson wibye. buri bitaro byose mugere mubaza ati abaje kwivuza ni bande aho twabiheraho tumenya iri bande ni irihe. niyo gahunda nta yindi. hakuno uyu yamenya yuko umu egisi we uyu mugabo usigaye ari umugabo we ari wamugambaniye kandi bose bari muri diru yo kwiba bivuze ngo n'umu egisi we ari Gibson ntiyamwizera azi yuko umudamu nawe yabigizemo uruhare. What's with you guys not following simple instructions? hasi ni mu kibazo cyo mudakurikiza amabwiriza. Jack Willis is dead. Jack Willis yapfuye iyikangamo ni Randy Kucha. Where? ngo yapfiriye he mudamu arumva. How did it happen? byagenze bite? You talked to any cops? wafunganye na polisi? Where's the case? none briefcase iri he? Has it at his place. Jerry yayitwaye uke Jerry namubwira ati aho kugira ngo nyiguye napfa turagabana senkane uramugabane wande wa Gibson. Jerry ne wacikanye case. Don't go back. ntusubireyo utanazana ubugoryi. They will tie Willis to you. byose birakugarukaho. Dump this phone and get a new number and call me. umva tiyo telefoni ahubwo ushaka n'ibintu cyose bari uzajya umamagaza. What's going on? Nebiki bijya mbere mudamu arabyuka. Willis is dead. Willis yapfuye. How? ngo gute? na ubizi basenzi bafite ubwugu muri bo. Willis was a stupid junkie, he always has been. One less dumbass to deal with. abasenzi n'ubu ni abajya kubizera nacyo ni ikindi kibazo. Sheri Where you going? ugiye? I gotta go to work. ngomba kujya ku kazi bafite gym hakuno bakoreramo mudamu niyakoramo. ntibwatinze iyo bamuhaye umushoferi bagomba kubana paka. How long you been in this line of work? akazi wagatangiye igihe kingana iki? kamaze igihe kingana iki? umuzinzi kira hakuno uraza kuyikenera. agiye kubahera ruhande buri wazi address ahatuye. Hey, Xander. bite Zanda biki bya mbere? Yeah, okay. sawa sawa kazana nika gahaka kiwe niko yagwe nkajya gacunga umwana we. kira hakuno igiporezo kira na hakuno burisho. How's she doing? She's hungry. Kana meza tarashonje nta kindi. I appreciate you doing this. Kumva nagushimye kuri muramfasha. Webuka se wakaza ndani wamufashije muri gereza kugira ngo acike. I need that. ushobora kugenda nako mu nyuma.
ko barisha uduti ni gutya Do the twist. Twist? urabanza ugatwistinga ukazengurutsa She's not allowed visitors. I'm sorry. umva ntaba rwose ni abantu bemereye kumusura akana kageze gucika kabona nyina It's okay. yabeshye umugabo we Jack yuko agiye kujya kuri gym ahurira n'umugabo we wa mbere mu bitaro bane bacana wako umugabo azi yuko ko Jack yamugambane asigaye ari umugabo w'uyu mugore n'umugore agomba kuba afite mu ruhare. You dating my dad again or what? Awe na papa musigaye mwumvikana se cyangwa bana abazungu nabitindaho muracyateretana cyangwa mwarashwanye completely. I'll see you a little bit, okay? Mwana ndaza kubona mu nyuma agiye guca muri MRI araza kugaruka musigare muganira. Saza umugabo none umugore basigaye bazirana urunuka ikigabo cye bafitanye babanyubu nicyo cyamugambaniye. Bet you're here a lot. Kunda kuza hano. Any news on Emma's progress? Waba ugiye kumpa amakuru yo Emma ameze muri iyi minsi? Why are you here? Kuki uri hano? Look, I didn't know. I'm glad you're okay. Imana ishimwe ntabwo wari bize ariko nshimwe kuri muzima. Boyfriend know that you're here? Boyfriend wawe yabaze kuri hano? No. Oya. Where are my drives? Ubundi se nuza disk dire ziri drives zanje. Hard drive. Disk zanje ziri. Avana agapapuro ameze nabi. What's this? Biniki. It's what you want. Byo nibyo shaka. Kirakuno. Mwandikira address. Yitonze. And how do I know that's not a setup? Wasanga sana agatego nawe menyane. I didn't mean for any of this to happen. Gomba kunyizera nawe ntabwo mbizera. Nawe nakwizera nte? What is wrong? Kibazo kimfite? Your boyfriend tried to... Sheri wawe yarangamane bandasa amasaso ane mu rutugu na gatatu. None ngo mwizere. Veronica, wait. Veronica. Akuno. Police nera cyari mu iperereza. What do you got? You know the dead guy we found in the car? Barebe kumutwaza mu modoka. Willis, the medical examiner, just finished with this guy. Check it out. Twagiye gukora autopsy ku murango wa Bob Willis. Heart attack. Yagize ikibazo cy'umutima. Yamwe bijya overdose. Yamwe cocaine iramurenga. System itangira kora yiruka ngo amaraso yari yashyushye cyane. The day of the rob. Ariko nawe mbese nka yahamagaye kwa muganga umunsi wo kwiba. Bobby Willis. Bobby Willis. I know that name. Yageze ndarizi. Robberies, one of them was an armored truck. Yari afite imodoka yari Amadi. So listen, toxicology report's going to take a few days, but they found he had a crushed trachea. Byanga byakunda afite n'ikibazo cya trachea. Kimuhumekero mu muhogo. Now what? Nani gikurikira. We see if Willis was involved in the robbery. Byanga byakunda Bobby Willis nawe ari mu bibye. Associates check up and ahubwo dushaka abandi bari bashuti bona dukomeza gukora iperereza. Jerry Foster nawe bari inshuti bakunda kugendana. Says he and Willis did a stint together. Got babaga bari kumwe kenshi no kazi ka Bobby Willis. The PO officer also says that Foster's been seeing a dancer that goes by. Kuva habaho kwiba dukeneye Foster, dukeneye Bobby Willis, dukeneye Jerry Willis yanacishene. Kenwood. Tujye kuri Kenwood aho bakoreraga. Let's go. Reka tugende. Kenwood umwana 1515 ako 19. Kuba hano araho bahaye address. Wa mugore Veronica. If this is what I think it is, ndakeka yari anatuye. Dukomeze imbere. Harimo Foster, Jerry, Jaka, Gibson, Veronica. Uwa mbere we yapfuye acisheni. Baza mu rugo kwa cha Foster. Dotinyuma. Ikizu nimba ari stock. Nimba ari nzu yo kubamo. Nimba ari abanaga ibintu bishaje. Bati nyuma mu gikari ntiyafunze. Ibintu birimo birashaje. Bagiye kumva mva rucuranga. Baciye ibikari
ni ikizu wajyana isari kirahurutuye binikira imyenda muri koridoro imbaraga radio kicuranga ibi televiziyo bya zamani kugira gutya Jerry wari wawe kumba harimo n'umukecuru ukuze yibereye kuri katuni nagacayi mukecuru winja uko kuranika imyaka isubira ibwana yibereye kuri katuni yishimye nko mubwira amakuru nko mubaze ngo igihugu kigeze reka da bakomeza hakuno icyo bashaka ni ya briefcase irimo za hard drive. Are you kidding me? None mranyinisha wana simbizi kugira gutya basenze n'abavandimwe Jerry na cha Foster bakiraho shika Jerry ni wowe. It's okay, Miss Foster. Just me. Ego mchecho Foster. Njewe. You son of... Baya wana cha Foster. Kiratanya kiracika. Kibasanze mu nzu. Nganda bana. Cheza hakuno uyu ni anasimbuka gapangu. Bamurashe mu kaboko nakuntu yazamuka. Utisha amaso. Cyagwe sasa kiratsikira. Aha kanzenguruke nitonze. Stay where you are. Guma huri. Ahava. Uyu no mujinya. Bastadi mwabasenzi mwe twiba hamwe mugatwara boro mwenyine. Abanza kukigiriza aho ngana. Ajinga sana. Somewhere to take him? Ufitaho kumujyana cyangwa tumujyana handi? I have some questions. Ahubwo mfite byinshi byo kumbaza. I know, Blythe. Anzaho twamujyana. Kombe hako na fandi. Ukare babiri. Barashaka Jerry Foster uko bagendanaga nande n'umugenzi Willis Bobby. Barakomanga. What can I do for you? Na bafashe iki? We're wondering if Jerry Foster's here. Jerry Foster yabari hano. He ain't been around for a few days. Mazimi sari. Okay. Does he live here? Aba hano se? Comes and goes. Araza kagenda. Okay. Sawa. Anything about any of his friends? Hari twashaka kumbaza bijyanye n'inshuti. Twakwinjira. Take a look around. Twakwinjira tukareba indani. Ufite mandadare oya. Calls. Cyangwa cya leta twemera kwinjira. Work with us a little bit. Only guy I know of is someone named Sullivan. Umuntu uzi bakunda kugendana witwa Sullivan. His mother's house somewhere on Durango Terrace. Akenshi bari kumwe nande na mama Jerry. Talk much when he's here. Ariko maze iminsi atanagera hano. Thank you. We appreciate it. Urakoze turabishimye nabyo. Thank you. Sama rakoze. Okay, call Reed. Have her check on that Durango Terrace address. Address aduhaye nizo tugomba gukurikiza nta kindi gikurikira. Humura uko bakaruzanye. Hey! Yewe. What the hell? Bichi bijya mbere wana? Hey. Yewe. Hey. Where are you meeting Jack? What are you talking about? Uravuga ibiki? Where's my goddamn briefcase? Ndavuze ngo briefcase yangiriye. Varis. Screw you. Kerya gapando kiramutuka, okay. Can I try? Nagerageza nkamuvugisha. Who's this? Ntacyo nindira. Sheri wawe kiramutuka. Find out. Azana fera beto. Ubi TV. Ayiwe. Uravuga tu. Yanze kuvuga arimo aratukana. Turakubaza ugatukana. I'm looking at a dead man right now. Ndimo ndabareba nk'imirambo imbere yanjye nona. Fera beto y'isura. Umugabo urana umutindishaho. Nta kukubaza kabiri. No. Oya. Kanze ibihano biracyahari. Don't worry. Ufunga umunwa nawe uhanwa cyane.
arangije yitonze kuramo igisogisi wanze kuvuga azana umwe bukate nsinga bwa avuna kano uravuga ku ngufu arakanda aragakata umugabo ntambabaza sawa sawa nababwira vuga se uruhinja twinginga I don't know where he is. ntago nzahana ari Really? nuko kuri kandi Really? I don't. ntago mbizi I don't know where he is. ntago nzahana ari Really? niko kuri icyo ntago cyagukase neza kamanze nkatuye umupira uramenya aho aherereye. What the hell is this? Ibyo ni ikira? Shit just got real. Bigiye kubana ibya seriye. Iburyo n'ibumoso hombi mukanya uravuga neza. Ndumva ntago ndi buhagarare pa kumbwira aho nsanga Jack. And how far we go is up to you. Turakomeza paka ni wowe bwitemo natuguturekera. Biri mu biganza byawe shyiraho switch umuriro. Uragikoma urutenga magana ngahe. Sawa kare kose Casino. mubwira ari kuri Freeport Casino. Yeah boy. Sawa tuzasubira. Murenzo ara ina miyaga. Good work. Kazi keza. Kumbe inako yagatashye. Avuye kuri umwabo mukuru. Jim yari meze iti niyo bakoramo. My gym is fine. Jim yanjye imeze neza. Banda cyageze giswana ariyo. Waruri. I was. No, I know. Aho narindi. At the gym. Nari biskuta ari kuri gym. Nari mbizi neza. I don't care. Simbyitaho. I know you have feelings for him. Ndabizo cyane mufite ibyiyumviro. I care that he's alive. Icyo nitaho nuko ari muzima. Ibindi ntago mwitaho rwose. What the hell, Jack? Jack, uri habi nibiki? Tuza. When he calmed down, Kuki mwango ntuze? try to take out my friend. You gonna take me out too, huh? Watumye nza muri akazi inshuti zantangiye kuzitana. Umva, funga umunwa. Took it, so what? What's the difference between people like you and people like me? Ndari tandukana hagati yawe n'abantu nkawe kimwe n'abantu nkanje. Iva nduwo gutsinda. Coke? Ushaka kokayine? Tangiye gushiramo tangiye kugira kirize. Ushaka kokayine nyinshi? Ayo ma withdrawal yawe izo kirize ufite za kokayine ndazikumaramo bene hano se nyine. Baburetse ayigamije amazuru nyinshi. Ajya kureba umu egisi wawe. Mwaratendanye mwaratandukanye. Ugomba witware neza. Twari twumvikanye. Hano wananyishuye. Bamushaka. Ushaka kuba ubuzima bw'abakeneye. Umuryango uri hariya. Ujye uvuga kandi weruye. Sanga umu egisi wawe. Jya kubana n'abatindi. Ibyo ni ibikureba. Sasa hakuno. Polisi ayigeze hose bagerayo. Kumviriza bumva. Ninzi ishaje. Police. Hano ibera umukecuru yihorera kuri katuni. Ni umukecuru ushaje. Bakiraho. Cyagera kirimo indani. Kirasa na polisi. Kiratangira. Barasa kuji. Yo. Come on, Jerry. We got the place surrounded. Umva dufite polisi azengurutse hano Jerry. Jerry ni wawe mukecuru amatwi nayo yarapfuye kubera gusaza.
Jerry? Jerry. Gushikano. Cyaciye mu idirishya kare. Yacomotse nk'ejo. Sawa sawa. Hakunino. Jack nawe yaciye ukwe. Mfite kakufure foro mu rugo. Disk zimwe nizo zifite. Fata ibiceri bye pinda. Yari yumvikana na Jerry aho bahurira. Vanayo ka hard drive kamwe disk deal. External. You get my text about the drop? Yeah, I'll be there. Na wabonye message nakwandikiye aho tuhure na tunabonye. Utabyangiza tugurane ngo amafaranga yawe nawe mereze briefcase. Sawa. Ibwatinze. Amafaranga yapakiye. Avayo. Musaka goroba. Naye ku muhanda yacyategereje. Kiraho ndani mu modoka. Polisi nayo Njyewe bitwaye. Bring that back here. Mugare ibintu byanye. Namagara polisi mukecuru nazwe nawe muri imbere ni polisi kutiga singeso. We are the police. You're okay. Umva mukecuru humura sheri biragenda neza nitwe wa polisi. Look after it. Bagusanga nakantu kumuringane waba utarakibyo bazi ko banki ibika ibintu byinshi diyama korota zahabu. Before you ask, it's a cell phone number. Belongs to a Jerry Foster. Cool. Ni phone number ya Jerry Foster. That's for you. Akanakawe. Mukomeze nawe mugerageze iciyemo mwayi tracking mukamenya naherereye. Kumbe yarabaje kugurana yazanye amafaranga wa muri briefcase. Briefcase byanga byakundi ifite agaciro kurusha $500 by'idolari. Veronica bene gukorera ku gitugu. Come over here. Yeah, pareka ari imbere. Bwatinze. Zana briefcase. Basaka jorojoro arasesera. Bose nama bandi nta wizera undi. Kandi hagazi niyo baje guhurira. Yarahoze kera. Abana Jack n'umugore we Veronica nabo barasohoka mu modoka. Uruzu rushaje ajya mu warehouse. Ndani abandi ryize ririndi uwa mbere baramurashe Willis nawe ahita kurikira arapfa. Abandi baracyaza. Yep. What do you got? Ubonye iki? Yeah, of course I know where that is. We're on our way. Send for backup. We may need it. Umva mwohereza ubufasha dushaka kuza kubukenera. Let's go. Nimero mukomeza mu tracking ya Jerry. Uyu n'umugore na briefcase yabo. Nako n'amafaranga.
fizibure. Zose abona haratse. Somebody must have paid the bill. Kumbe ni yazanye ka briefcase yaciye ahandi. Bitonze byakayikurayo kugera aha. Kigenzi cyabo cyatanze aderese nacyo bagihambiriye hano, baje bakenagaho. Sasa kana agatego kugira gutya. Dad? Yapfuye. Still a pulse. Amona saracyatera. Masasu. Sasa. What the hell did you do to him, Jack? We mukareba iki Jack? Kizwe mugenzi wabo ari na Jack muhitanye nawe. Nibazi kana agatego. One by one. Chaka kuduhitana umwe kuwundi. God, Jerry. Uravuga ibiki Jerry? You and that stupid whore do this? Urimo akora ibi. You guys are the ones that got greedy. This wasn't us. Umva nimwe mwagize ubugugu nagari twebwe. Mararasana. What are you talking about? Then who did? Nenda abikoze niba atari mwebwe. Jerry arayamanika. Bose bari kwitana ba mwana nimwe mwagambanye abandi nimwe mufite ubugugu. Where's the money? Amafaranga ari. Okay, easy. Sawa sawa genda gace. Amafaranga ari hano hafi. You give me a case. Kumvikana. Mereza case. Mbona amafaranga yawe. Ngwe briefcase. Shyira hasi. Tell you what. You want more? Shaka ibindi birenze. Abanza kurasa genzi cye. Easy, man. Igenda gace, yenda gace. Jerry, don't be sorry. Faya bahita bamuhereza mu gituza cy'imanura gato. Ndakubwiye nta mujura wizera undi. Jack ibyo ashaka bigezeho ari amafaranga na briefcase agenda rye nandi. Kuramo neza. Na hadi disk bari bamuhaye nayishyira mu ya disk deal. Faya mu rutugu narasku. Kumbe Gibson nawe araho hafi. Nick Gibson nawe yiziye. Drop the gun, Jack. Kiri mu nasi Jack. Oh, we make a nice threesome. Umva turi batatu twagabana. Ubutatu. Lover? Uramukunda? Arasaga kobwa. Kigiheru cyana cyo baragiye. Oya. Hang on. Veroni. Ihangane. Mwana ariko agamubwira ngo asubirane na nyina byaranze. Hang on. Ihangane. Gumana nanjye. Tego kabagiye mu mugongo. What took you so long? Cyagutumye ngererwa wana. Hangane. You wanted me to give you this. Valenti yamwe nkwereza ibyawe. Nibyo umukobwa wawe for your daughter. Uri cyongereza n'ikinyarwanda birahura hangono ihangane ni bimwe. Fata briefcase yabo. You need my help? Keneye ubufasha bwanjye? Oya. Tuzasubira rero. Mudama aciyeho areba kagasa mugenzi yari yamusigiye muri gym. Tewe katata we. Police murabizi teka baza birangiye wapfuye yapfuye. Uwacitse yacitse. Ntibazuru wapfuye. Barahagera. Bageze aha
naye byanga byakunda asubira ishene tu. Sinzi ukuntu hano wasanga imirambo 2 na 3 ubwo uvuge ngo urarenga nasi wowe kutari wowe uri muzima kujya atari wowe wapfuye. Fata agakapu ke ca hakuno. Polisi ndani. Hakuno Zanda nawe aracyari hanze tegereje mushuti kureba neza abona Nick arasohotse. Gibson akindi gisigaye mugenzi no gutangira arabe ko mugenzi yajya kuvuza kanake. Yeah, I guess so. Ari ikirori kabisa. You remember this guy? Ndakeka nuko agenze bayitaga blowback yari Sankalada Premium. Mwumvaga abagiye mwakoze kuza murabeho n'abakunda cyane cyane ni mucikwe zikurikira. Hasta la vista. ubwo amashuri yatangiraga muri karitsiye z'iwacu hari ibigo bitatu bikomeye cyane kurenza ibindi mu karere. Iyo wabaga uri umunyeshuri ukaba wiga kuri kimwe muri ibi bigo bitatu wabaga uri umuntu ukomeye cyane.
Ikigo cya mbere cyari icy'abakobwa gusa, yari interna y'abakobwa bonyine. Muri iki kigo hari harimo umukobwa witwa Denise, yari umukobwa mwiza, haba imbere cyangwa se inyuma, yaraberwaga, yari azi ubwenge, yari we mukobwa uyoboye abandi bose muri iyo interna, haba muri discipline cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, niwe wazaga imbere ya bose. Gusa nubwo yari ameze gutya, ntabwo yari wenyine, yari afite inshuti magara cyangwa se umusengerengendo witwa Aisha. Ikigo cya kabiri nanone cyari ikigo cy'abahungu gusa, yari interna y'abahungu. Muri iki kigo nanone hari harimo umutipe w'igitangaza, wa wundi twita udasanzwe, yitwa Derek. Derek nawe yari mwiza, ahaba imbere cyangwa se inyuma, yari azi ubwenge, yari we muhungu nanone uyoboye urutonde rw'abahungu bose muri icyo kigo. Abahungu baramutinyaga ndetse bamwe bamufana cyane. Gusa nubwo nawe yari ameze gutya, ntabwo yari wenyine, yari afite inshuti magara cyangwa se umusangirangendo witwa Deni. Ikigo cya gatatu nanone cyari ikigo noneho kivanze cy'abahungu n'abakobwa, yari interna iri mix. Nyuma y'amezi abiri ibi bigo byose bimaze byiga, byabaye ngombwa ko hatangizwa amarushanwa, kwa kundi batanga insanganyamatsiko mu bigo by'amashuri kugira ngo bahangane. Bahawe insanganyamatsiko bose barahimba kugira ngo bazitabire amarushanwa, cyaba ikigo cy'abahungu kirahimba ndetse n'ikigo cy'abakobwa kirahimba kugira ngo kizitabire amarushanwa. Umunsi wo kurushanwa warageze, habanza ikigo cy'abakobwa, baragiye barapresenta ibyo bateguye, bararirimba, barabyina, bavuga imivugo ndetse bagera no ku rwego bakinaho ikinamico. Gusa mu bijyanye n'ikinamico ntabwo byabaga bisa neza cyane, kubera yuko iyo bakeneraga ko umuntu yakitinga nk'umupapa cyangwa se umwana w'umuhungu, byabaga ngombwa ko hari imyenda bamwambika, rimwe na rimwe bakamusaba guhindura ijwi kugira ngo wenda koko aze kwakitinga nk'umusore. Iki kigo cy'abakobwa kimaze kwakitinga cyavuyeho cyangwa se kimaze gupresenta cyavuyeho, haje ikigo cy'abahungu nabo kugira ngo biyerekane. Abahungu nabo batangiye kugaragaza ibyo bakinnye, ibyo bakoze, nabo bageze ku rwego rwo gukina ikinamico, nabo byasaga nkaho bitari byiza. Iyo bakeneraga ko umuntu yakitinga nk'umubyeyi cyangwa se umumama cyangwa se umukobwa, byabaga ngombwa ko hari imyenda bamwambika, rimwe na rimwe bakamusaba guhindura ijwi kugira ngo koko yakitinge nk'uwo muntu bashaka, yakitinge nk'uwo mukobwa cyangwa se nk'uwo mugore bashaka. Ikigo cy'abahungu kirangije, hagiyeho ikigo cy'abakobwa. Gusa bo wakinaga icyo uri cyo, niba uri umukobwa wakinaga role y'umukobwa, niba uri umuhungu wakinaga role y'umuhungu. Ntabwo byasabaga yuko ukina nk'abagabo kandi uri umukobwa, kubera yuko bari bavanze. Nyuma y'amarushanwa byabaye ngombwa ko batangaza abatsinze. Twasanze hatsinze cya kigo cya gatatu kibanze, kuko koko ibyo bakinaga byabaga ari byo, byabaga bigaragara. Ntibyasabaga ko bihinduranya cyangwa se bakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, icyo wakinaga n'icyo wabaga uri cyo. Bakimara gutsinda byabaye ngombwa ko bashyikirizwa ibihembo, ariko nanone diregiteri w'ikigo cy'abakobwa ndetse na diregiteri w'ikigo cy'abahungu biyemeza kuganira, biyemeza gukora inama. Diregiteri w'ikigo cy'abakobwa ati ndabizi hashize igihe kinini nyobora kiriya kigo cy'abakobwa, ndifuza yuko ikigo cyanjye twakivanga n'icyawe, kabone niyo ntakibera diregiteri nkaba undi muyobozi usanzwe, ariko wenda natwe ubutaha tukajya twitabira amarushanwa tugatsinda bakaduhemba. Diregiteri w'ikigo cy'abahungu ati okay, niba ubishaka kandi ukaba ubinsabye nta kibazo twabihuza. Cya kigo cy'abakobwa ndetse na cya kigo cy'abahungu baje kugihuza bakigira ikigo kimwe. Denise yakomeje kuyobora aba bakobwa biwe ndetse na Derek akomeza kuyobora aba bahungu biwe. Nyuma y'igihe gitoya, ya nshuti ya Denise yitwa Aisha yaje kuba inshuti nanone y'icyegera cya Derek yitwa Deni. Basaga nk'abavugana ndetse ubona bifuza kuba inshuti zikomeye. Nyuma y'umwaka, Derek yabwiye Deni ati ndabizi uri inshuti yanjye, twarakuranye, twarareranywe ndetse nagize amahirwe turigana. Please ndakwinginze, ndumva nkushaka, ndumva nkukeneye, mfite ikibazo. Ati kuba inshuti byo nanjye ndabizi, turi inshuti kuva kera kandi nterwa ishema no kwitwa inshuti yawe, ufite ikihe kibazo?
Derek ati sinzi nimba ntarakoze amakosa, sinzi niba ibintu ndimo ari byo, ariko uko iminsi igenda ishira ndi kugenda nkunda Denise kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Derek ati no, ndabizi ugiye kugira ngo ahari nasaze cyangwa ugiye kumfata nk'umusazi, ariko please ni ukuri kw'Imana Denise uko iminsi igenda ishira ngenda numva ari we wanjye, ariko ndamutinya. Hahandi yatambutse mba numva mfite ubwoba, bwa bundi bwo kutanamureba mu maso. Then ati what? Derek humuka, uri umusazi, ntabwo bishoboka, uri umusazi, ufite ikihe kibazo? Ntabwo bishoboka. Denise ni umukobwa mwiza muri iki kigo, ikigo cyose kiramuzi kiramufana, ndetse si nawe wenyine umutinya, ikigo cyose kiramutinya. How? Ni gute ushobora kuvuga ngo waramukunze? Derek ati ndabizi n'ubundi ushobora kutabyumva, ariko ni ukuri ndamukunda kandi cyane. Nanjye ubu sinzi uko nabigenza, sinzi uko nakifata, ndamukunda bya bindi birenze, ariko ndakwinginze ntuzamvemo. Derek araseka cyane aravuga ati wowe ndambaye ndi wowe ibyo bintu ntabyikuramo, kubera ko ntabwo bishoboka. Muri tide ya nimugoroba Deni yagiye kwiganirira na Aisha nk'ibisanzwe, arangije avuga ati hari ikintu nshaka kukubwira. Aisha ati inguteze amatwi mbwira, ese waba uzi ko Derek akunda Denise? Aisha yarasetse cyane, arangije avuga ati okay, niba mukunda nta kibazo, ntabwo ari bibi rwose, ni na byiza cyane. Itidi irangiye bagiye kuryama, Aisha yabwiye Denise ati hari ikintu nshaka kukubwira. Denise ati none ni ibiki? Ati ese Derek uramuzi? Denise ati ndamuzi. Ati si wa muhungu ujya mbona mu kigora? Aisha ati yego rwose. Ati se urabizi uriya muhungu aragukunda birenze uko ubitekereza, aragutinya, hahandi rwose aba yumva yakwigira umukunzi we, ariko yabuze imbaraga zibikubwira. Denise ati no, how? Derek ni umusore mwiza, agaragara neza, azi ubwenge, ni gute se yankunda? Urabeshya, ntabwo yanyemera, kubera icyo atabimbwiye, yaba yarabimbwiye, nanjye mba mbona ari mwiza, ntamwemera, ntamukunda, wayi kuko icyo atabimbwiye. Aisha araseka cyane avuga ati oh okay, ntabwo nari mbizi, nanjye babimbwiye nonaha, urabizi ko ndi inshuti na Deni, niyo mpamvu Deni abimbwiye. Bukeye bwaho Aisha agiye kureba Deni, Deni ati ngufitiye inkuru nziza. Aisha ati kandi se nanone niki cyabaye, byagenze bite? Deni ati uko iminsi igenda ishira niko Derek agenda ambwira ko arushaho gukunda Denise. Aisha ati oh okay, nta kibazo, nanjye ngufitiye inkuru nziza. Denise yambwiye ngo niba koko Derek amukunda azatera intambwe abimubwira. Deni yarishimye cyane nkaho koko uwo mukunzi yari wowe, niko kugenda yirukanka abwira Derek ati ngufitiye inkuru nziza. Derek ati oya, nizere ko utamvuyemo, nizere ko utabivuze. Deni ati oh I'm sorry, narabivuze ariko humura. Derek ararakara ati oya, ntabwo uri inshuti yanjye, ntabwo ari uko nari nkwiteze, ntabwo ari uko nari nkuzi, ni gute nshobora kukubwira ikintu ukakivuga? Deni ati please wanyumva, reka nkubwire uko byagenze. Derek ati oya, utangiye kujya umpemukira, reka ubucuti bwanjye tuzaburangize, kubera ko ntabwo kimbikira amabanga. Deni ati Derek wambwiye ko ukunda Denise, ariko Denise niba ari ikintu cya mbere ategereje mu buzima bwe ni ukumva ijambo ngo uramukunda. Derek ati no, urabeshya, wimbeshya, urabeshya, wanyise umusazi imbere, none umva ukuntu uri kumbwira. Deni ati ngaho umwanya nkubwira. Ati ngira ngo ubwo ubimbwira nabibwiye Aisha, Aisha yibwira Denise, Denise aramubwira ngo koko niba amukunda cyangwa se niba umukunda uzatera intambwe umubwire ko umukunda. Derek yarishimye cyane, ariko ubwoba buriyongera, ubwoba burushaho kuba bwinshi cyane. Arangije aramubwira ati koko ni uko yavuze, uyu munsi nimugoroba ndamubwira ko mukunda. Muri icyo gitondo Deni ati Derek rero urabizi ko Denise ari umukobwa udasanzwe, ari umukobwa urenze, ngwino tubanze tujye kunywa inzoga,
ushyiremo akantu nibwo uraba utamutinya, nibwo nta bwoba uraba ufite, mbese uraba wumva ufite imbaraga wiyizeye mu byo uri kuvuga, ntabwo uri bumutinye cyangwa uri bugire isoni. Derek ati ntacyo nakora kubwe kuko ndamukunda kandi ndabizi ndarara mbimubwiye. Derek ndetse na Deni byabaye ngombwa ko basohoka bajya hanze kunywa inzoga. Batangiye kuzinywa bamaze kunywa uducupa 5, biba ngombwa ko Derek ahaguruka akajya kuzana kandi. Akigera imbere kuri kontwari hakirimo yaka, yabonye Master yinjira muri icyo kigo. Master akinjiramo ati Derek, how gute uri hano? Derek ati nyine I'm sorry ntabwo nsanzwe mpaza rwose mumbabarire. Derek ati oya rwose mumbabarire ntabwo nsanzwe mpaza. Director ati no, ubusanzwe uri muto w'abanyeshuri, none burya ni wowe usohoka, ni wowe utoroka, ni wowe uza hano, ni wowe uza kugura inzoga ujyana mu kigo, ni wowe uza gusinda. Akiri muri ibyo Deni yumva ijwi rimeze nk'irya Master, niko guca inyuma yirukanka yisubirira mu kigo. Derek ati rwose muyobozi ndakwinginze mbabarira, n'imbere y'Imana ntabwo nsanzwe w'inzoga, ntabwo nsanzwe nza hano hantu. Master ati ntabwo nshaka kukwizera. Gute se ntabwo nakwizera? Derek yarapfukamye ambwira ati muyobozi ndakwinginze mbabarira. Master ati oya ndakwirukana. Iyo ikirayi kimwe kiboze ukakibona ugikura mu bindi birayi kugira ngo bitazakwangirira. Derek ati oya mbabarira ndakwinginze winyirukana, mpa amahirwe ya nyuma, mpa imbabazi za nyuma, ndakwinginze. Master ati oya uri guta umwanya wawe, ndavuze ngo rekura izo nzoga ufite aho ngaho ze tugende. Derek yarambitse amacupa atekereza uburyo ki yaje kunywa inzoga kugira ngo aze kubwira Denise ko amukunda, aze kubimubwira nimugoroba ku kirori. Biramucanga, umutima uramurya, ubwoba buramurya, akomeza yinginga Director ngo amubabarire, ariko Director yamubwira ati no I can't, ntabwo nshobora kukubabarira. Director yafashe Derek amwinjiza mu kigo. Bakinjira mu kigo kuko hari hateguwe ikirori, abanyeshuri bose batangira gukomanga ndetse no kumuhamagara bamwogeza bavuga ati Derek. Master ariko kugenda ajya kuri stage avuga ati mwese ndavuze ngo muzire, guhera uyu munsi aka kanya Derek ntakiri umunyeshuri mu kigo cyanjye. Abanyeshuri barikanze barasakuza baravuga ngo oya ntabwo bishoboka, turamukunda mubabarire. Master ati ndavuze ngo mwese mujye kuryama. Denise yarasohotse yagiye arira yahogoye, yibaza nimba bamubeshyaga cyangwa koko bari bakomeje. Derek yagiye muri doho asangayo Denise aramubwira ati umwana mubi wakabaye wabimwiye kubera iki wancu? Ese kuki washakaga ko banyirukana? Ntabwo wifuzaga yuko ngoma muri iki kigo? Deni ati oya ntabwo nari mbizi, ntabwo nzi ko bari bukwirukane, please mbabarira ni ukuri ntabwo nari mbizi. Derek ati nuko wakoze cyane ibyo nashakaga, uwo nashakaga kubwira ko mukunda koko wakoze mbigezeho. Deni ati oya windakarira please ntabwo nari mbizi. Deni ati gusa ese wakongeye ukamusaba imbabazi? Derek ati oya namusabye imbabazi uko nshoboye uko ariko kose, ariko yabyanze, nta kindi kintu nakora. Derek yarazinze nk'ibisanzwe, amaze kuzinga abwira Deni ati ngaho ugenda ubwire Aisha abwirire Denise aze musezere. Derek yagiye hanze y'ikigo ategereza ko Denise asohoka. Denise yarasohotse n'umujinya mwinshi, arangije araza aramubwira ati kuki utambwiye ko uri umusinzi, kuki utambwiye ko wiyandarika, kuki batabimbwiye? Dore abantu benshi bari bamaze kumva ko nkunda, bari bamaze kumenya ko tugiye gukundana, unyiciye izina kubera iki uri umusinzi, kubera iki umeze gutyo, kubera iki ubundi wankunze kandi umeze gutyo. Derek ati ndakwinginze umbabarire, ni ukuri kose umbabarire kubw'izina ryanyu n'icyubahiro cyanyu, ndabinginze, ndabizi neza ko nabyishe, rwose mumbabarire. Derek kubera amakosa yari afite, kumubwira ko amukunda, kumubwira ko amushaka, kumubwira ko yifuza ko amubera girlfriend, byaramunaniye arahagarara. Denise ati urantumirije, untumirije iki? Ushaka iki?
ko bakwirukanye kubera ubudisipurine bwawe, imico mibi, ubusinzi, urambaza icyo nshaka iki. Derek ati ndabizi nitwara nabi cyangwa se nitwaye nabi ariko rwose umbabarire. Derek yafashe agakomo agira ati wenda koko sinkwereye imbuto cyangwa se koko nkubereye umuntu mubi, ariko hari ikintu nifuzaga kukubwira, gusa nanone wenda hari ndi mu makosa, ibintu ndimo byose biri kunsaba gusaba imbabazi, ariko ndakwinginze umbabarire, ikintu nifuzaga kukubwira nzakikubwira, ndagusezeranya ko nzakikubwira. Derek yambaye agakomo yari afite ku kuboko akambika Denise, yambura n'umukufi yari afite mu ijosi nawe arawumwambika, aramubwira ati iki nicyo cyonyine nsigaranye, nicyo kintu mfite nkunda, nicyo kintu kano kanya mfite, ndakwinginze ubigumane, n'ibyo nagombaga kukubwira nzabikubwira, ariko nk'ibyo ngibyo bigumane. Denise ati nanjye ndategereje, nawe yambaye agakomo yari yambaye ku kuboko arakamwambika, arangije aramubwira ngo ntuzatinde. Mwakoze kubana nanjye nawe utaha mu kandi gace. Bye bye. warampaye amahoro igihe natezaga amaboko ndagusingiza witeka mbese ninde wanganya icyubahiro nawe isi yanyikiza sinzatinya na gato ufite imbaraga zose urwanirira abakwiringiye nahamye iteka ryose uri Imana itagitsindwa mbese ninde wanganya icyubahiro nawe isi yanyikiza sinzatinya na gato ufite
umukiza